الحمد لله الذي شرف الأنام بولادة سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، ويحذركم عن المعاصي فقد خسر المفتلون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, pada saat ini kita sudah berada di bulan Maulid. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Orang yang selama ini kita jadikan panutan, meskipun di antara kita ini tidak pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sabdanya, terima kadanai tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa illam yarani. Alamak sia-sia umatku, upakna umatku yang minta kak secara langsung pada sahabat yang hidup sesaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nita langsung nabitta. Rasulullah mengatakan alamas sia-sia upatna menandro nita ka wa amana bi nania matappa lauri agama engkai utiwi. Kemudian Rasulullah melanjutkan kalimatnya dengan ungkapan watuba, watuba, watuba. Ikatalu na ulang. Alamas sia-sia upakna umaku. Ia rode enang kanita ka. De enang kanita tapaku. De na tuo riwatuku. De enang kausi kampung. Wa amana bi wa illam yarani. Matappa lauria, meskipun mereka itu tidak pernah melihat langsung wajah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia nak kena kiidie umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat secara langsung pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik, tidak pernah. Ya, meskipun sebagian ada juga orang yang kadang melakukan mengamalkan satu wirid, ya, satu amalan-amalan tertentu sampai bisa melihat Rasulullah dalam mimpi. Ya, maka dia Nabi ta nigi mita ka arilalan nipinna iya tongat tunita yetu. Nasabak magai yero jinge yero setange denule pada ika. Jadi jangan sampai di antara kita ada yang mau mencoba-coba mengamalkan satu wirid, satu bacaan, satu aliran
dan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, ya itu bukan penjelmaan setan, tapi itu betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin yang saya muliakan, peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengingat perilaku Rasulullah. Pekogi carata mengerang-ngerangi agar romai ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena pengulut Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, agar romai ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Aisyah pada saat itu? Kana khuluquhu al-Qur'an. Iko melokom miti ampe-ampena Muhammad, melokom miti ampena nabita. Ya jawaban mutanaika lono baca Qur'ange aga ampe-ampe rilalana Qur'ange ye to narona puampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan keluarganya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan saudaranya. Bagaimana Rasulullah memperlakukan masyarakat di sekitarnya. Ina romelo yette ro ampena ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berucap. Bagaimana Rasulullah bersosial. Yemana na romelo itte kedona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kode nerule papadai manang esesana. Kode tule papadai manang ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup 1 2. Ya. Sebab kami ki papadai sisang itu sila dak. Sebab make bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ko masem pajampeni mapamula mula wenni. Ya. Letu subuh masem pajampeni. Ini sebagian ya paling tetek 2 tomoto masem pajas tahajud ni 2 rakang ditambah isi 2 rakang 4 rakang kadang lisuki pema mengerok. Ya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang malam-malam tertentu dia penuhi malam-malam itu dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita supaya kita senantiasa memakan makanan yang baik. Aja natoli tomandre anu masalah. Gangkana kesek di ulama pernah bertanya, emagi jerona saya. Tuli melo doang amat teru magi je dena melo ni terima doaku ya. Pupu beni mabolong ngalindro ku tulis setuju. Sibuka melo doang na yakia mari gije puang Allah taala sama na cet terima doaku. Aga napau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna hadasanna ya sila dai terima parladammu nareko angker itu andremu pole rianu harangi inummu pole rianu harangi maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyrabuhu haramun wa mat'amuhu haramun inunganna pole rianu harangi. Ya, andrena polerianu harang epeko gicarana na tarima wang Allah taala perledota. Untuk itu mari kita senantiasa harta-harta yang kita dapatkan, usaha-usaha yang kita lakukan, ajak lalo tapandrai wija-wijata anu masalah. Ajak lalo tapandrai beneta anu dena halala. Boleh ceko-ceko. Ajak lalo tapendre bolata. Nah sebab magai pertama deni terima doata, yang kedua boleh jadi keturunan kita yarega anak tak yeromatu dena makanya ampena apalagi melo maturu ri agamana fuang Allah. Kita teringat satu peristiwa yang sangat menakjubkan dalam sejarah. Engkase di wali marajana fuang Allah taala riaseng Sabit bin Ibrahim ya. Sabit Ibrahim ini kalau tidak salah orang tuanya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Kenapa Sabit bin Ibrahim ini suatu ketika
malalalangi. Ya, ye barai joke pacepo Ya. Joke nalaloi siaga gana dara magi na tapangka apel na runtu. Ya, makdan na apel na tawe. Gangkan na lepangi mitte yero apele nandre. Nandre. Yero purana nandre nappai si polo nandre tappa sadari. Ya. Aga pasadari nengerang inasang we, tanya aja darak we. Tanya tanah aku yang nonre mak buah apel we. Berarti ye apel wandre we si polo we, anu dena halal. Kan apa yang terjadi pada saat itu? Ini Sabit bin Ibrahim tame rilalan darah sapa punana. Tame sapai gangkana engkese di orwane na runtuh. Kutana ni maka databe apel tak gaye asa magay nasa wandre si polo welawi halala na ridi kasi tahalalaka ka aga na po yero tau ko lalan na dara si di orwanir nasa tadampang ka de gaga haku tentukan i halala na yetu andreta na sabab magay namo kasi iya paruma toma saya ini hanya hadam. Saya ini adalah pelayan pekerja kebun di tempat ini. Akadategi pale pun nanay. Nasangkay kure kumelo kilo mewesita kue kampunganu tu monro. Akadai melo kalo mewesita nasa mabela-bela tu. Mabela-bela. Kumelo ki malala lo mewesita siya sosiwan ni pa yalalangi. Nasa taro ni walalangi. Yang penting melo i halalaka nga iye anu apel wandre pure wandre si polo. Dan kenapa yang terjadi pada saat itu Sabit bin Ibrahim ini jalan kaki pergi mencari betul pemilik kebun ini. Walhasil apa yang terjadi waktu nana rapi ini yero kampung yero nasapa ini pun nana darah yero naruntu nih mak beresalan ya assalamualaikum. Waalaikumsalam magaki asa tabe idi gerek pun darah kurak doh. Akada maga memang ini nasang angka apel tak witte dia lau kodongi lau witte mi wandre apu si polo tabe kasi ero wakatai ridi tahalala ke mana yero pure wandre apu si polo nang kamupi aga na pau iye pun nana dar nasa iye darak kutong sa iye tapi mohon maaf dia itu niat dampang bawak melomoka madampang ki angka pasarana. Maka dari Sabit bin Ibrahim agan rosarak na mudah-mudahan lemo kasih papolay. Saya siap memenuhi syarat. Ikong kapalik syarat harus upenuhi. Maka dari punana lapo dar syaratna komelo kau halalakang itu apel pure mite pubeni anakku. Pubeni anak. Ya, kau ini tentu maka dah kia isi sana puji. Ya, kada ye taruh ni pale taruh ni pube ni. Maka dah ye wenang ambon pun na dara matong-matong ki kami lo pube ni anakku na saya. Kau paro syarat na tahalalakang i apel taruh ni pube ni. Nasang manua po mi itu anakku buta mata rutopa. Kepatopa, denu le joka. Terlalu nasa sibana yoran aku buta, tuli, dena ringkalingan nania, denu le joka. Ya lumpuh. Maka daye punana iye nang Sabit bin Ibrahim tau mite apel iye ko yeto paharolalang tak dampeng nga tahalalakang yero apel pure wandre aga nego kang taro ni huben. Namoni dia nak kita nak tak, namoni mataru anak tak, namoni soki anak tak, saya siap menikahi. Akada taruh ni pale, upakawin ni, kawin, ipakawin. Ya, purana ipakawin, isuro ni tama kamarai, kertama no mita benem. Tamana kamarai mak beresalang ni, tapang kani benena. Menjawab waalaikumsalam. Tasilang ni Sabit bin Ibrahim. Agak petaselangi karena apa yang disampaikan oleh orang tuanya bahwa
wanita yang dia persunting itu adalah wanita yang buta, wanita yang ringkalinga mataru, wanita yang lumpuh, ternyata sangat berbeda dengan kenyataan. Makun rai kanja, makanja matanna. Waktu Nabi Rasulullah Nabi An-Nabali Rasulullah berarti tanya makun rai mataru. Kemudian pura iro tatong iro makun rai joka mewe majama lakanna napa na boli mana. Asanga gaje asange. Maka denang ya ambok mu tahu buta ko gare, tahu mataru ko gare. Tahu nakanna ko gare soke, pe ko je asang. Iko mo ka pale. Nasa iya mi bawang anak na makun rai iro. Iko pura kinapakawis nange si bawa iya na tahu na. Nasa salay kapang. Dan kenapa yang terjadi pada saat itu? Joka mangolo pe menerima Tuhan naro. Nasa idi dendre maka da buta anak ta mataru anak ta soke anak ta melajaro matanne makanja jero paringkalinganne. Ide jero na soke we magala sa jero joka aga na pau. Jero anakku buta de nang kanita anu naharangangi pangalata. Jero anakku mataru de nang ka na terpancing jok kalapangannya mingkalinga elektong anu naharangi pang Allah Ta'ala. Yero anakku ro nakan nasoke lumpuh de nang kanagunakan itu aja na kasi rilalang anu nacece pang Allah Ta'ala. Inaro nasa sabana maka dakak buta tuh mataru tuh nania kepat tuh lumpuh tuh. Inaro sabana nangi wasang isipan anakku mapakoro nasaba de nang kanapogoi de nang kaning kalingi anu naharangan po ang Allah Ta'ala, de nang kanita anu naharangan po ang Allah Ta'ala nania, de nang kanasomperangi anu naharangan po ang Allah Ta'ala. Berbeda dengan kita ya, pinaya haram, pinay puji mita, pinay gosip, anu cerita salap, cerita bola ronda, de gaga pamulana, de gaga capana, malada sanay puji mi kalinga. Ya katay je lo mak bola ronda ngaga situ, namo je balimi yang penting ceritanya, menyamatowing kalinga. Ya, apalagi anak-anak tak sebagian ya nasumper jok kami ta elekto korak do dan lain sebagainya. Joka rilalang anu de na pure pang Allah Ta'ala. Coba bayangkan bagaimana seorang waliullah ini Sabit bin Ibrahim ya batena manini de na melo manrei namoni apel sipolo puranandre nak gang kaulengi sompa lo melo dampang ripunana lapodar. Berbeda dengan kita pina i waktu pau deje gaga darat tak namo si dia si di hetto darat de gaga tanata si tepo tapi bah ya ku waktu pau i tak 20 pantai naruntu ya migala da kalugu nasasso ko ya bolana penuh lirina kalugu padahal de gaga darat kaluguna ya ini coba bagaimana caranya melo na terima po Allah Ta'ala perladuatan areko angker itu anreta poleri anu harang inungetta poleri anu harang kendaraata poleri anu harang de na melo po Allah Ta'ala terimai perladuata namoni maga bateta mak darari lo risariana po Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.